mra onyankopon eka kire mu se monyem na monwo no onyankopon de ode nyense ankasa ene ma ho yema ben na course one die ana one anda yo satamu no na wo hu tama owie ode biribia ma wo mu wie ena osama wo mu nhihye kire wo mu ehintasem biribia ra ewo abodi tro no mu wiase no mu ena owie no so sese mewie mehira mu mungu mu asindor ti sa opano anya munyeye mundi mundi abodi biribia so we de mundi enti mekope subina medware na mahome kakra na bia mesa nenso e ne homeda nenso ye ne homeda enti okewie na enumire no okwakọ home aye na ade so atia se enti okohome kopem tama obede obeba atia se enti sa home dan eye da eye hu ni say rest God died, and that died, you know, he have what he died with. Or when you're sorry. Omarima Mystery TV so and na more permanent. Ema munina atnas na Mystery TV de munim say ye ba. Me ma akọ baabi a ye hwa ye nhu no eno ene ye hwede ba. Tudo na eye sunsun mu. Munim say sunsun mu adesua no so nye deko ene ye de besu ewie. Eno nti say Mystery TV aba na ye besisa niema bi a ya wonte ase niema bi a aye wo kesrene ana wo hwe de baabi a wunhu no aha ene ye behwehwe ne ehu na won so ate ase say nyame boye say wato abofo abegu ye nchen na abofo na wato abegu ye nchen no say ne ye no wonete ye to won kasa ye to won ne ye ne won ye nso ye hu ana ni nyina ye na Mystery TV so ye betimi ase ne nyina maako enu nti se watim wafidie na to a nya abotre na no hu adwuma ene ye ba be sabre de me kwa akoto nkra me ba ne aka wo ho me de beto amoso me ba sisi ya my Mystery of Mysteries ena mo hwedwumedie ewo Mystery TV so na se de me de ka eyi masotre no ene ya san hia bi na me ne Prophet Dr. Abednego ena ahia ewo ha ye baby susu enie baby ye di kan prof eda kwaba ye nua o mama say waje me pene no watra ase dia ensem bebre ne ya na ene na mkrofo trimu ebi ni mo ho ana oni busa ebi nso ho ho a omusa nso na ehyeni mu na se ye fa nyinsan ya eho ehintasem pa ene sen ene nti ene ye di be eye Mystery of Pregnancies na ye ba bebe nyinsan senia etie ene senia menu mienu ye tie ase ene akofama ene diema edi nyinsan echi edeba ye prof eda ye ka nyinsan yo Holy Ghost, Spirit of the living God. Holy eda pa ye dase enkokro insranka on da ewo Yesu dio amen yo papa was on 197 wasam ne senso a me say yo nyinsan eho hintasem pa ne say yo that's the mystery of what pregnancies everybody ye da wase obisa hintasem a ewo nyinsan nyinsan kura dade na mra onyankopon bo soro asase bo ade nyina wie eno ye se ene na esese onpe obi a obehwe so na wondi so na aduane na obo ere so no se de nipa no be ye adwuma se odidi onu monso o satare enti onyankopon yes anyama ni gu ho man no ansa na obo nipa enti obo nipa wie no ene obo bribia wie ansa na obo nipa wie no hu se onipa aye baako ena esese onya saso boafo enti o se ende na mamembo onipa dote koko ne saso boafo na ombeboa no na wonhwe ono nyankopon nyama wabo ne so asase na ondi so enti nyankopon ma Adam eyo dote koko ekodai o man ndaho o se Adam ndaho na fede honhom ndaho asana obeda kran onni honhom ndaho a onto benda dese honhom mbewura na wa ma wada ho
ho ento da kwa na fede adom no domo e na fede Awurade be gira ho na o se bra Adam dompe to yi Adam dompe be huda bahada de kabada don ria na dompe ni yiwo Adam ho eno gira ho kabando le kisure biatara masanda la ki ya kurabi andolo o kasaisa na fede dompe no enya honam ebenya dompe ebenya dade ni amaka ho ene veins no ni ade ebenya timi no obonu sesua eye fe sin obema ena adechi wie na oye biribia but wanye no obema oye no ba ndi adechi a nda ho free ho kwepe ena Adam ne sutinos when the meseso we yo me findompe na aye de Adam no wada o what's wadan na ho oye de hu se ne findompe ba ko ni aye intasem right oh entino obeye ne findompe no say atu pena Awurade ba no say Adam o seso boafo ni ni me de bibia ahye nsa we today or today ni wie no felo say mmeshira mo monwo te se mpoano anwea na mo ase ndore bondi aduaba ni nyina amen entino monwo te se mpoano anwea nti nyinsen ye awo the opener or the nyinsen emawo. What's about Wokano? You was say we Nemfem Padie no. You Obebo Adam no. Nay and not here. You any soon near the no kaboom. Obano so Nemfem Padie them qua and our debo no now or the baby can one son obey the Pemia. You Unyankupon ni hu ye hu. Right. Nemfem Padie no. What I say? Senia Adina or the name. Obema eye onipa woko onipa ni obema what I say onipa dompe ni yenso sentina me pese me yo nso ye dompe no yenso ena honam eye doti we de wanya time anko yenso ni ade no because dompe ni wa had down what I say the dompe ni wa ha no aka nyema obefrefre ntino timi ni ade ni we ni na afraid Edi modu break. Jese onya dompe no na ni aka se ebeye honam yo ebeye moja yo ni ade eni ade no yo frefre ni nyina ofre nye se fino kotiti doti biabo. Okay. Enti oba ni ye obai. What is obia ye obai. Jese ye bo no mo obai. Bai. Nti oba ye obia obai na oba ba beboa nti oba entumi yetire manyeye to oba ba beboa de oba ba besom nti oyiri eso ye de osumu no tiew nti na o se oba ni tiri ni obema nti oba bia se obema se nti oba ni se onipa se na onipa nhunam ene oyiri what you say oye oseso boafo enti oba no entumi mehye soro na obebia osobema na se obema no oba tie obema no enti saa no Yakobo mehira be ma oba ne biribiara odi si obema ne so enti wan bompa ma okunu na okunu anya sika wo ye nipa bonefo enti wo obefo na wo se okunu wo se utiri amen afe ye hu de etia ye di dompe enwene oba mo na obehye obema se yo afi yenko ya asem no so eye den ma enyi nsen so ebae mo enti mra ose munwo no awo so gira homa ade mienu we call feminine and masculine, positive and negative, power and off. It is a one on one, and to me and to me nyensen. And as I say, and send a nyensen beban, as so ya positive and negative. This is a light vessel. You need positive and negative. Now, so that the
influence ade be fi mu eye dade nyinsen ye no ne nyinsen enti so ba no be ma hia e so ye den onyem onyem a onyem wo mu saso yes ese be ma no oba no yo what you say ose mu wo na mo ase endori what you say enti mu wo no mo ase no eye nyinsen e no de ma wo nipa enti no mu nyem enti oba no e na oyo bia e say o take seed no what I said, the positive, which is the man, and the negative, which is the woman, when they crash, they have to conceive. Now, conceive, Obano, Nese, Oteki seed, Nation, Yem. Until Ansena, Nipano Bebano, Nipanifi Obeman, Unyankupon Edim Obeman, not the Ama Obana. Na Obane Eteki, Inti a body, Bribia, Efi baby. Na Ninyamani na Kam, the Sachichidea. Atitide onama ni biribia ka ho ndi ade no wode ma obema no wode ma oba na ni biribia e ka ho enti senia oni obema ni hia ya ade ni begu ni mu efi baabi ni begu ni mu ena we de okuta ohwe so kofum stamwa ode be den ode be wo amen enti yeda so wonyinsen no yo yetwe Bible mu a nyame bo Adam no bo Eve be kan ne ho no yo wone tena mu enasen ansa na nyinsen eba ana wone kodi duaba no ansa na wone hu sefe se yeda amen onyame nshira there's son enu Yakobon densia no the boy eno de eson ehome good entine densia na wobo Adam and Eve na sa dan mu a ena biribia esi okay dabia meka ho bio god there's son ehome da onyame wanyehwe entino nyinsen nso no na yewo nyinsen tenten ene yewo nyinsen tietia ene yewo nyinsen yigo ene yewo nyinsen wanwa mbajo muti ene nyinsen no yewo nyinsen tenten ene yewo that nyinsen tietia ene yewo nyinsen wanwa ene yewo nyinsen yigo ene yewo nyinsen a eye nyinsen nyinsen bia yewo nyinsen tenten ene yewo nyinsen that tietia ena yewo nyinsen wanwa ena yewo nyinsen yigo ansa na yewo nyinsen ankasa amen entino mra onyankopon eka kiro mu se munyem na munwo no onyankopon de ode nyinsen ankasa ena ma ho ana won so ka se oboade no enensia yo enenso eno home yo ena enensia na obo won wieye no yo ena eniema ben na course won dai ana won anda yo satamu no na wo hu tama o wie o de biribia ma wo mu wie ena osama wo mu nhihye kire wo mu ehintasem biribia ra ewo abodi tro no mu wiase no mu ena o wie no so sese mewie mehira mu mungu mu ase ndorti sa opano anya munyeye mundi mu mundi abodi biribia so we de mundi enti mekope subina medware na mahome kakra na bia mesa nenso e ne homeda nenso ye ne homeda enti okewie na enumire no o kwakọ home aye na ade so atia se enti okohome kopem tama obede obeba atia se enti sa home dan eye da eye hu atia se eye hu ni se God rest enti onyame wo ade a or the rest that rest e yowo ti ono so okoni wudem ye because you be a ohun just we jabri bi ato just owo onya just onyane na onim ye beba de now so I say nti also me kwakọ ya de ene me kwakọ ya de say okohome is going to live in the world o jabri bi a o fi honam nu akọ
because that time no Adam what is on you be kasa who so on you be kasa I didn't know nyame ama Adam and through Bible he can discover everything that he saw and hear. But God did not let him to do. I didn't. Yes, intercession. Okay. What I said, because he appeared unto them in a nature and some certain form. One shepherd any pack of us had in assume. Until on the man Moses. Now Moses crowd one ma where whom. Now Moses whom nature. Netiko no a assem and also a different thing altogether. That's not real God. Well, Moses who nyame who netiko. Enti nyame ko ya o ko da ne na ho no. Emu no bonsam ba ye be dada if ana asese. Sa papa. Ma yenya ne to ato. Sa nyame nshira. Enti tamo o wie o de biribi ama wo mu wie no so ko e no ko rest God died. And that died, you know, he have what he died with. Or when you're sorry. And this also nyame we are, and you nyame nkasa e won ya odi wu. Or when you're rest. E won you're sorry. And to kwai na the wisest animal aboa ne hu ye hu na owo nyansa se mu adoma ni nyina wo ho no ye owo. Satam na ye wo cherubim yi a wo friend Lucifer. Obofu bia no ho fe onyame born no de abodi bia na born na esan se ansa na ombebo nipa no na asem yesi asem esi ni se ono ko biso yakopon se erade ejapade a wo no che na mamede na mesu menkodi enti mra onyame ka se wo de nyahwe ne opede na ope eno onyame cha ne owo mu mienu eno de ba akoma sa Lucifer no the brightest angels, the morning star, known the son of the morning star, ought to jump on where above for baby dinechi. And Timro Yame Coco Rese na Oko Pe Ena Satano Abino Ena Obora or one first. Intino or one Ena he has the knowledge and power to separate. Once a baby doer or once or what to be free. Yeah. I don't know, so most idea. To me in a honam, necessary to me free the honam. And to one our knowledge. And in the moon, I make Adam says, "Oh, you miss a moody moon when you baby." Now, there's a bit of few honam. That's the mystery of mysteries. And the Tama on it or ban the Cassan and your Bemano, one go nipa or call by her. Yeah, ye don't pay back. Yeah, they don't pay born or buy. The one called nipa. To bon sama nko nipa ho direct o nipa ne obeman to ko obai ne ho essence obai no obai onye fu onye mua to half obai be half obai say yan fan dot ene nso ndebi obai ye friend no obai lumpe ne ye dey into onye ma sa pepe into ko nipa obai nyu nipa according to the history of the Mistral we know. And to buy no and obon some no who said when are you weak we call weaker vessel because or no ye weak or ye positive what I say into obon some no so or you stronger over the weak things to call oban ho no so nyame say oh say oh hwe adene ye de wudi awani bebie wudi hwe also wudi hwepe no o chame ade no na ade no eye ne fe on say ma wani pe afefede wani jinioma echi de kwana Satan seduce no o se ma ne ni beje ho no so wudi hwe wudi te na hwe te na obonsam te no de ma first one wudi di o se ma no o be so dada no ko so ugusu dada na utoto fuma na o de fafa ne tekrama o so de ne tekrama ba o che ra o che ko chi ndi sara ndro boza ro aton de tekrama yo ba eno bo sam dada o ti no fa ma no preko je se efe je o de tu tekrama sa ma ni na sa se o na kono na ni aje ho no di ura na no tra. And was, hey, Adiedo, hey,
Mira Adam, oh, I'm for, but here, I did the papa yepa. No, so, and the milk will be crowned as a man, you know, but some them of them made as a man, and also, and they also dear, and our banner cote, no, the man, they could also dear, on the Sunday, I was some year, Zra. When I feel Adam, the neighbor, I was, ah, every when he ever said, oh, sir, say, no. Waba adeja a we hu se odeja a ne be ma na ade nyina afi ohun ne ho ba se na be hu just wo jina ba bi ne we hu enti se Adam we piefi ne nipa duanum ma wa ko jina ba bi a ohun ne ho se odadeja enti obi firi mu a obi a we wu bia ofiri mu a ye kosunsun no firi mu obo hu se onipa duane da ho obi oyo be fo bia utu a obo so uni peduane da ho anaidu baby na fe nyame person hu bibia obo so uni peduane da ho uda so so jira uda ujina why nipa mienu utumi hu ubody ndi Adam hu ni hu body na fe ni so hey Adam ye da deja o e ho na wo hu wo mo hu right and wo hu wo mo hu wie no na fe de wo di mirika and one journey bounce and na men copper ahaban bi enfan kata me because no one who say ni peduano e hu da ho and you know what tete ahaban ko kata ho and almost said the voice of the Lord walking in the garden what is so nyame enanti ku riba baba kasayando robo sumbadika inna rabasula ikiyama na fede enene etiemu na kasa na asase wusu na prana na wimu na bodi nyina edimirika na obi edimirika na omoko tete na de na ekoso oturumu na Adam no na earthquake asase awusu gigigigi na duane na mframa na jata yo na nsunu asochi na punu de mujura ayeda sam Adam bribi yamio bribi yamio Adam aya no ayira where are you Adam onipa koko o hifa no kotete mete wonne no ewo se o ba no na mesurunti na megwan ogwa so de ne ne ekoi so won hu da ho won hu won onu mi nyina na edwane won nyina edwane won hu won wonim won hu sese amen and I say ai mo di aduaba no why na di o so ba na wo de ne ma me no hey oba de na yesa obunsam no dada me hey obunsam de na yesa owo no na meka chenso mamu hey owo ade na yesa wo hu oba no Adam ade na ye oso oba no so aprato oba no se na oso obunsam se he de na ye oso owo hey owo se unsu wa fa unsu akodada wo modie kahuta bekatunda robi ekisaba ote no ne nai ayira kodimu no wia chu nai bayira na wode wojafru atwifem serpento na Satan no ye dragon o nai yes entino mmerwa de kasa na wiebe na owo hwiase gba ne nai yira kodimu ni biribia entini we owo bema ne hwia anyade na owo epie wo ni mu ni nyina akọ ne ye ne nine na biribia akọ ne ye enti owo hye mu a epie fini mu tawuri biaka ka gari yeswa wo owo oba ni yemba di aba bebo wutiri na wonso beka owo onipa nentu and the honor na onyame bufuso no eyeden ebai na fi odema hom aba no bo no no me no aba ogwa wo ha onipa oba wonso obanyin sei emfi akun da akun na otwe akun
na obebre wo nyinsɛnum na okwa wo a obebre obeyese no wie no hwegu oba no so twra se mo homo so se mo te mo homo ne dia nya mo hunu mo ba koye ama ayempo anu anwea yo abonsam onso fi neko ma pamo fitun obe ya boasa oni onipa me de twaka o how ne ade beto onipa ntem obeba onso wa yesa no anka first no open menkene dia o se okwako kotu menkene breme menkene bre ha na menkene aba ka ho bo no menkene abo menkene en chefem en dia fio o se menkene bo na abo okwako tu no atu okisi yadwe no yi he command have dominion of every nature also fedie saade na minima o se obedi wo muso wankasa wo ye adwuma wo be sam we ni fifiri enti na Adam se no onyame tiatia no oba ne be pesika obepe bibia ebefiri wo onipa wo bebre wo be sam we ni fifiri onyo bi no akose nso abere wo onya so no de ni duane abubu duagu na wanya bi aso onya dade onya sente mo ani nyina tienia onyame kai ena wonyina ya de atwi won asisa obia twrawo ena Adam no so se oba no ehia biribiara wona ese so pra oba no amen entino owie bena emuaduma abode ahohom ni nyina twrawo ja Adam ena ne yire and a hono muna ena onyinsai ti won we wi adwuma ndi na nkola ko bobra te so onyem na echi no se okowu se first we chirawo ena echi no obedumi wo enti ne abakai no eye nume no ena no to so mienu no eye nshira ndi onya kai pa abowura the DNA of human, that is human blood, abe both life and death. Adina odi abe inherit wo. Into the DNA of a human being is life and death. Okay. Positive and negative. Man and woman. Enti se one kodi duabana. Enti se na ka oni mi no awo no ebeye. Yo, se one kodi eduabana. Anka awo no onyame wo kwa na obefa so but ne tibia no wommedi. Ne omedi ni se ye wo spiritual marriage, spiritual birth. Ye wo Yesu mudie. Yes. Yesu mudie no ti se ne enye se unu obi beda ana unu obi be bibi ene wawo. Say the born again me yawo me foforo. Na yawo foforo yawo me no enye obi na obi na die na yawo me. That is the spiritual birth. Okay. And Yesu dia odibai anka so wodi nkwadua na won wu te say ni kan so but they were born spiritual. That's all no one is saying. Oh, one is saying wow. When you be in that. On says say the new birth for Christ so krajem kwa. And your papa no mama never will you. And you be never will. You'll be born. Right. Wow, until say yeah you could have from. We are born by the spirit. And the flesh is also there. No your flesh and they also he that is born of the flesh is flesh. Say hunam wa o ye hunam. And this is saying one than hunam one way no. Ye hunam. And the yes so be ye hunhum wa we nti ye hunhum. And this say unka anda anwa. Na wo kodi nya kwan kodi the tree of life na nkwadua na anka san kwamma na obewu. Okay. And they say what kodi hunam duan obewu hunam ma. Na nyame so bo won no o ka kire on say won ntina enwo sempo anu anwea ema won enenye Yo etinka se eno amanka be de na dije na ba entina se enije ni so no enye wiase enije soro enije
And they say, yeah, one way and fufu, any general so. I saw no beba. I anybody da, ye would da. And this is the same when ninja namu a no ye assassin. Tia was assassin, and you also there. And this say, Anka, and Yabon Sam the bed that woman, Uncle could be in Quabiana. Uncle when anybody da, and so be home. What I say? And you know, upon some know what's our knowledge of this world. You know, we are saying there, and Mahu. Eh, what be a near maybe so? Yo, my young question. Adam ni Eve, one war and mother door saying, Bible would be in me, no, yo, na send on the way. Yo, and watching, wo, Cain, and no Abel, and a Cain, a cum Abel. The Kaba. And a Kabaku. Na Bakuno, a Cain, or no, Onyame, and Kuna once. Now we call something Anunnakis, the reptilians. Now, whom you are, we nipa. That's not what you now. So we have a spirit without flesh and a flesh without spirit. Okay. And a being free and moi. I work to me than first in Nentry or Ponko or Queco or Baguaso. A trouble, a container or Baguaso, because they are all spirit beings and they have both visible and invisible. Right. Anything near no ye Adam the Nere and all 2 into why 4 and about from Aka 3 Right. and Adam the Nere into Wayne Okowari and invisible, which become mortal. What I say? Until came near Oyaboa. What an nipa. And what myself war. But they are invisible. They say Motia. Say Motia. Yes. What I say? But ye whom? Oh, worry, what we bagwaso. What we done, I can tell or 1 year bagwaso. Do we have an invisible being? I'll make my woe. Or someone cried to me back, but who echo. The who can you say, I ye be our Bible, no Musan say, would teach said the okay, yeah, which I saw Konya will be a no use soon better. Oh, yeah, go away, man, once it we are some maybe horses here came out. Hannah, ya na ebinumaso, san say, Wuti a dear nature. I say, a cozy baby, a net tracing, anything. Me too, goes and say, church, more, Oma, me are all gay, and I will be an intimate, I say, you see your bosomba. And the home or Danny Nipa. Home may be annoying wow, or ye Janamwa, or ye Shuba Nam Nipa Bewutra. right. But Tras as so woo Nipa. And the say, no, say, Basso be woo, then the summer any copy baby. Now, call worry, no war. And so, you woman, Said to Missy, I walk. Open being your friend John Elijah. I know Namika said, Okwa, or Besamba, so who's a wire, who knew Yasibio. Into Wayera, so we will so call him for work also. But a 1 year is a Besamba. And this all cost no Besamba. A bed no Besamba. What I say? And to one who will be a friend John the Baptist. And the man, yes, Baby Edgeman. I know Namika say, John the Baptist and Concourse is a quantum man. Already in Wakat was say Elias Besayaba, Elijah shall come, and they shall come. Or Beba, no Asaba, confirms the Christ Besaba, and to Asaba, no Beba Subu. And you know, Mra John the Baptist, Obianum was the first on the Frija, or Yenama 1 year, but second one, no by one Frija. Open professor. Man, near Memuda, oh, man, near Mamuda, how boys, and can't Castle Calbiti, I said, no, I'll come away more. And the woman say, yes, I know what choice was say, like the best, but like as you so afraid that the news on Pemcos, I said, Obukum, say, and also, I'm passing what's a beba, Nemum, or no, now, Wabako, no, time and Obacque, Papa no boys, Elijah. Yes.
What? Also, Papa na mo friend John the Baptist, John the Baptist. Sa Elijah na odifo nyame nipa na ofreja. Moses nso de ono ode poma na ye adwuma. We de odija na ye adwuma. So odifo no obesa aba. Na woni so obeba be ye nia first hotel. Na wo mehu say first na ne tinye tetia ana so nipa tetia na nipa kokko. Enti wo mo hwehwe ne the same form no. What I say? And therefore maybe say yes we only bribia yenim so only bribia ohun bribia assembly actually yes ye do ho ye ntiase wo so difo nya mini pan besa ya ba na ya tia ya twa so bi amba e na won so sese wo so beko sa tambe na so difo no ba also o difo no wa ba de dada o na ne o mo kafa no ho nyina wa be ye tambe isi ye wa also papa na mu so tete mu so prepare the way of the Lord bo onyame kwan na sisi no sa papa na o se egwe na ofra ogwa ho na no sa papa na o se owureku no sa Elijah na mo kan ho asem no enti oni pa no mo wiase a ho hu they come in a different form. Right. So John the Baptist was led by the Spirit and the power of what? Elijah. And the uncle Jesus Christ is led by the Spirit and the power of God. Okay. What you say? But it say the ba abisi wasem so the mystery of pregnancy. Then I be sure a film. Say obitimi wu ekosan ba na ni ana wo ye dada no enye no beye no wa ye ade foforo enti den ye be so afim etumi hinta this ye na ye be hu right enti no che say nyinsen ye wo nyinsen tintin ye wo nyinsen titia right nyinsen tintin ye the date has to expire. Abru for 3 years for 1 year going. Ninsentintin. Ninsentetia before time, premature. Amen. And sana nyinsen yigo. And a nyinsen wawa. Nyinsen wawa no, ye de kan nyinsentintin no. Ye tomato awudienum. Aloke abofra no. Anase abofra obiti wiase a obobe ya abofra na akogu ne yam abra onyem ye na onu so watwa wo onu twa wo a eye onipa wo okuta tumi obobe yinyinsen na obi a onyem obobe wo no obobe yinyinsen no de egu ne yam a watwa wo enti so onu atwa wo a so onwo e na wo a onyem nso onwo enti no ebe tenti ana nye tenti enti sa nyinsen tenti no o man go bi yam enye ongo bi yam a ye na sadaka mu dua mu nsuo mu dua ase ba bia na abofra ne go enti onyem after 9 months na wa no abofra oni ho ma friend bibi ma ji bibiri ama nkrofo tin me kire wo ana nyinsen tenti ano ebi esi nanse ya na nansa ma maybe no nyem no kotra ne ma mo aka kra by 2 months obewu enti na aka 2 months and 6 and aka be 3 or 4 months okotra ne ma mo ndi anaju na ne ma me hu se okonyem na owo 9 months na obewu nipa enti se 6 months no oyi abofra 6.5 to 7 months oyi no nkofa aboa empa beto ye frunum na se ne osoma aboa na aboa no be ye ne ono ma me ne pe ne monye onipa na wo ba no otie right obi ene ne ba ne wo ho na ne ba ne anyem right ena ne ba na ba ne ma me ho ena ne ma me se me ma owo 9 months na obe wo nipa me ka hwe kire na ontie enti me ba ene wo ena ne ababa wo no eye me nana enti ne ame pa na me de be ma o ena oyi onipa na oba wo no 9 months no ena ogodi aboa enyo nipa na so ba wo ni ti se nipa mu amu ani no ena mo hu so onyo nipa na obi oni ani no ohun se we no
oyo nipa Right. enti na baba no wo 6 to 7 months owo wie no e na ko university school graduate ni ade nyina o se me nya adwuma ne ma me ne papa nko ye adwuma mfa hwe no ne ma me ne papa pension pay won fa man ne ma me ne papa won man ne ba chop money ono on fa ne ba enko school but ne ma me ne papa won hwe ne ba man efe ne papa ne ma me asida ya opekwa obekum wo muntem na wakofa fie ndi abofra no ye nipa ti abofra ne nana ena de saa aboa no ahyenimu enti nyinsentiatia enye nipa ye de bibi ehyem wayi onipa no ena ode aboa abeshem ti nyinsentiatia premature mostly are not human beings. Niama hu niama te na me di ho adansa ekiro o busu tie o de mfa to ho aba mo ma me no se nye se urade mumra no won hwem a ankono ani ba onu se wanyem awo onu hu se ne ba ansa ne ye be hu se ma me enye oba abofra na wonyem ne wo no okuru nyem no enye onu ni no so ko tra ne ma me ho ndo ko ne ma me ho no ade chia na nye se nka wo mre ko ndu 9 months onya 7 months ye and no sa baba no never first one we second one ni na second one ni say me Marco University mo hwe me akọ school ewie dia se mo mfa ma mbawi ase anka me mbre nti me de me ye adwuma ti mo amonye adwuma na mo fa hwe me na makonye mo so me so me ni obi akonyem na abofra no mo hwe abofra no ma me is it a human being this animal? Yes, on tell them say abo adwene ne ma me ne papa akọ school aya adwuma de na akọ no university anya graduate paper so me nye adwuma na makonye me nye mo so mo na mo behwe me ba no na mo fa me ba ne nko school enti ono wa mfa ne ba nko school ne ma me na hwe ne papa ne ma me ne papa na hwe ne ba ma owie afa de se me bi o we do o me si no hema na so nya obi nko na onya post okodase na ne mama ne papa na fie na nwesi okumu no akofa na de wo mu so akodase hey mo wo hu say nipa no to nso oyabo until so we see all this grassroots yes and sana ne nana nso na person okumu ne ba no eye maame no ne maame adane ne ba ne nana no no person okumu ono aneba na ayeye enti na odi we man say abrante na ko fa no mpe because no no ware ne ba enti no man nyin sentitia enti o se kwantia ya eden kwantia ya dade kwantia ya dade ti musuba no dia man na me pese me kumu no manya kumu de ande me ko fa kwantia nyin sentitia ti nyin sentitia bia emusu amen ne di twato no yo na yenhwe nyinsen yiguo ayo amen nyinsen yiguo eye the abomination of God nyinsen yiguo eye ofiefo abonsamfo epese wo wanunyam na wo kiro na wo daachi obonsa obema wa koye petre na aida so obema no kona koyo ebum abofra papa no nyina won yiwo nyina and also mu nyinsen a edi bimungu the nyinsen na no mebehwe emaba bi bai me pa ye flow me pa bawo already that say abofra be no di wachi hey wa wo da o se me wo da okuru o se me nekuru o ye kwase na we fi fa okoyi nyinsen na kwada ndi nachi obi a we nyinsen bi akwada ndi wachi o ba mehu mechiro anti nyinsen yigo e abomination nyinsen a moja edi bim engu ti nyinsen yigo e obonsam enhyehyɛ amen ansana dade yo dade nyinsen papa yes mate what you say ye ba nyinsen papa ne awaye oba ne ho ade good waware na waye oba ne ho ade na abusuan afanunu na ajatum akomapa akwaran oba ode nije inshira enyonyam na ye den eba okay
Amen. Amen. Yo, abusuafo ye ba ha na ye bepɛ nyinsen said the udika editu dwana say the mystery of pregnancy kwaye nyinsen fa so a ebaaye wa kyerɛkyerɛ ne efiri nyame abɔde say ye bo oba na wona so ɔden ma nyame edome won ekyerɛ so be nyinsen won ye mabrɛ na be ma esam fifiri ansa na fe wo be kyerɛ nyinsen tenten nyinsen tietia ene nyinsen papa wa kyerɛkyerɛ ni nyina ama wo a wo hwɛ wo a wotie no watimi afemu adwene ɛwɔ hɔ na sɛ wafemu adwene dia na de ye pese ye ka de sɛ etomri bi wɔ hɔ a ya na ye ka sunsumu asɛm a na ye wo senti a ye ka ene nti sɛ ka sunsumu asɛm a na ye pɛ sɛ mo sɛ Prophet Dr. Abednego or Abednego Invisible Teaching Hospital ewo otoase ensawom na ne kese no nso ewo otoase haye owuraku won na ehye sa adwumadi nyina ase na se wopɛ sɛ ofrɛ won dia ene number mienu na aba wafidie na ase na so me boso ha e de akyerɛw de di kan no 020 859 9576 020 859 9576 and at the total 027 897 7215 027 897 7215 we and our friend ubinyana abribia na wono waka na se etwa se so ba no ho no waba san se sunsumu ndie mande makasi egusu a yesuesua na yesuesua no yesua ma wate ase ama wahu se sunsum bi ye de nsankyere ni bi kura ato ha se fa bunkum a obeti ase no afa bunkum se fa nifa nso a obeti ase no afa nifa na tomi bi ho a nsankyere ni bi ho ne etieti aso tifatifa na ne yesa yeye no na yeye yenti ase na je se okoma asofo bi ekeka nsem huhu na di akyerew na se wo peniye dia ene no aba Prophet Dr. Abednego ewo otoase anase owuraku ensawom sabre de ye de adwumade no ebesi ha na ne meka mo ne se Mystery TV ni ye won dasende ne damose